agikorwa ari oso mundu wetigirite Ngai muno, ari mundu oso wenyihitie muno, na agikorwa agereire both sides of life, muturire uri mutungataini, muturire wa na muturire wa gukuthi, agakorwo ari na ugi wa umenyo wa maundu ma gukuthi, ari na umenyo wa maundu ma iguru, ari na umenyo wa maundu ma Ngai. Agigoka kwandika his wise sayings ni tondu ni amenyete niguo kuri, niguo people live. This is the practical of life, this is the reality of life, this is the truth of life. Akano niguo hororia wama wa muturire, kana niguo hororia wama wa Ngai, hatari kuongerera ona kana hatari kuruta. Na kiugo agikorwo akiandika Proverbs 10 haria 29 akiandika kiuga atiriri, njira ya Jehova ni riuriro ria andu aria athingu. That the way of the Lord is the strength to the upright, kana to the righteous. Nio iratwira njira ya Jehova ni riuriro ria andu aria athingu. No ni